Ibingelelo ingane zakwethu kuyaphileka lapho ekseni. Hawu ngiphile kakhulu mina ingane zakwethu yabona. Alright, bengicela ingane zakwethu mhlawumbe sithi ukushare elinye ivesi lapha yabona. Elinye ivesi lapha kuMatthew chapter bani? Chapter 10 verse 8 ingane zakwethu kuMathewu chapter 10 verse 8. Ngicela ingane zakwethu ukuthi ngilidle ngesingisi bese ngilichaza ke. Leli vesi leli impela ngithi angilithinte ingane zakwethu ngoba siphile einsukwini zokugcina kubi ingane zakwethu la ngaphandle yabona. Kube ingane zakwethu yabona. Okay, nali-ke leli verse Matthew chapter 10 verse 8 yabo. Okay, lithi ngizolifunda ngesingisi ingane zakwethu bese ngilichaza nangesizulu lichaza ukuthini yabona. Ngiyabonga. Lithi 8 heal the sick, bring the dead back to life, heal those who suffer from dreaded skin diseases, and drive out demons. You have received without paying, so give without being paid. Kwase bakhona ongqi yabona u8 lo yabona. NgesiZulu lithi phulukisana abagulayo, okuchaza kahle sibathandazela abantu abagulayo bephila yabona egameni lika Jesu Christ. Bese lithi sivusa abafile, bring the dead back to life, sivusa abafile yabona. Heal those who suffer from dreaded skin diseases, sisiphulukisa abanochoko yabona. Kodwa isifo sochoko esikhathini samanje sisekho yabo, sokhona uTB nongculaza nazo zonke lezi zifo lezi ezahlukahlukene eziningi, o-BP, onke labo ama-high zonke lezi zifo. uJesu sitshela ukuthi ke sikwenze lokho yabo egameni lakhe ne, usinike igunya. Then bese ethi you have received without paying, uthi samukelisiwe ngesihle, ochaza ukuthi lamandla noma leli igunya usinikezile ngaphandle ukuthi simkhokhele uJesu Christ yabo. Elizulu iBhayibheli lithi namukelisiwe ngesihle. Lithi you have received without paying, so uNkulunkulu usinikezela amandla ngaphandle ukuthi siwabhadale noma asiwakhokheli njalo ngenyanga, asiwabhadalelanga. uNkulunkulu usinikezela wathi nginika leli igunya ukuthi bakhulekele abantu abagulayo mahala Bese lithi so give without being paid. Manje liyasho lithi masiyenza lenkonzo noma siyenza sibaphulukisa abantu abagulayo noma sibakhulekela abantu abanamadimoni ephuma amadimoni besizakala, lithi asikwenze lokho ngokuthi ngaphandle ukuthi sibakhokhise yabona. Bese ngiza ngesikhathini samanje ingane zakwethu sinenkinga kunokuba khona uthi mhlawumbe umfundisi abona uprofethela abantu o mhlawumbe uyabakhulekela ukuthi bephile bese babhadarisa imali. Hayi ingane zakwethu, uJesu Christ izwi lenkosi alivuma ukuthi abantu sibabhadalise imali yabona. Yebo eBhayibhelini ikhona iminikelo eyenziwayo ukuze sisize inceke esuke igcotshwe uNkulunkulu ngaleso sikhathi ukuthi nayo ikhona ukuthi iphile ngenxa yokuthi yenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kodwa hayi ukuthi uzubatshele ngqo emakhaleni, ubatshele ngqo emehlweni ukuthi hey njengoba sengikuphilisile ke ndoda ngicela ngokwami ngicela imali yabona. Thina phela ingane zakwethu singabazalwane sikholwa inkosi uJesu Christ yabona. Asizi izangoma, yasiza inyanga ukuthi manje masikusizile bese ukhipha imali yabona. Cha ingane zakwethu akukho kanje futhi uzuyidemand wesiphathi yabona. Hayi lutho ingane zakwethu, uJesu Christ uthi siyenze lento singababhadalisa abantu mahala ngenxa yokuthi uNkulunkulu mayegcubile unawo lenkonzo. Ngizama ulanda unawo ngane ukuthi mhlawumbe unayo anointing ethile, uNkulunkulu mhlawumbe ukubizile ukuthi ukukhulekela abantu abagulayo. Ngithi uNkulunkulu siphi inkonzo ezahlukahlukene noma mhlawumbe unawo lawo mandla ukukhulekela abantu abagulayo, wenze konke lokho nalokho imangalisa uNkulunkulu uJesu Christ asiphezona ngesihle, singayibhadaleli njalo ngenyanga siyibhadaleli yabona. Yenze lenkonzo ngane ukuthi ungababhadalisa abantu yabona, ungababhadalisa ingane yakwethu yabona. Mhlawumbe uyakwenza ngane yakwethu, hayi kuyeke mntaka baba ungabasababhadalisa abantu uyabona, ngoba njalo ngoba bese abantu so iloko nje ingane zakwethu. Ngalokho ngiphithi ngiyalena le, angifuni ukuthi ngize ngiyone le ndaba le, kodwa indaba yami abantu momkhulekela umuntu awumbhadalisi yabona. Njengoba kukhona abefundisa ababhadalisa abantu ukuthi wendoda sengikwenzele into sengikukhulekelile wathola umsebenzi ngicela imali yami. Hayibo izwi lenkosi alisho kanjalo ingane zakwethu yabo. uNkulunkulu mayinikele ophawu ekunikele leyo nkonzo ukuthi ukwazi ukukhulekela abantu izinto zenzeke, akumelanga ubabhadalise ingane zakwethu yabona. Cha sikwenza mahala lokho ingane zakwethu yabona. Sekithi angikusho ke lokho yabona, sekithi angikusho lokho ingane zakwethu. Ngiyabonga niphile nibe nosuku oluhle manje. Uyakwenza ngane yakwethu kuyeke phendukela kuJesu Christ, uxolise inkosi uJesu ngithatha ube ngibhadalisa abantu, ngifuzise ngenza njengezangoma nenyanga nabathakathi ukuthi manginika umuthi wami fanele ngibhadala imali wasebenza umuthi wami. Cha thina sikwenzi lokho ingane zasingabantwana bakaNkulunkulu. Ngiyabonga nibe nosuku oluhle yabo.